Dala. Kinapudno ken biyan. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa Proverbio 27, versikulo 4. Naranggas ken nadawel ti pungtot, ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biyan. Apay na bayag kay tinapanam, Laura? Awan met bukod ko alugan, tano kayat kun ti agawid kat makaawid ak adagos. Kasapulan pa'y met ti aguray iti pang pasaheros a jeep. Aldawan, mabisinan da tao. Ngam di ka matla sumangpetan. Day takat nga minta ultimo agluto kat saan mo nga ammo. Ingka katagluton, ta mabisina kaon. Nagadupay lasaom. Apay, di ka mabisina ya. Weno nangangkan. Panganak kumangay. Anya ti amok ngay, no adda nanganam. Hay, di ta ka man langan. Uray mo akanayon ti panagluto kanyak. Di ka nagreklamo. Tsak nga rod amo ti agluto. Laura, apay anak ado ti wara dito ilamisaan. Di mo matamo ti agdalos. At dapay aramidak din siyo. Saan ko ang mapaggigidan ti agtrabaho? Anya kami datar aramidam di taya. Gagaitak dagiti masitas ko. Iso abay ang payla ang dagita wara dita. Kaisimpak inton madamdama. Wampay ganas nga agyan mat dito'y balay. Puro wara ti makitak. No kaya mo, di pumanaw ka. Tapno saan mo ang makikita dagita wara? Ay talaga pumanawak. Makapawang ganas. Saan lang aruden at napintas abuyaan talangam. Tadi mo amo ti mangayos iti bagim. Pati iti unag ti balay. Di mo pa'y amo nga urnusan. Oy, sakbay adilawam tilanga. Kita ampay met atalangam. Nangagkumanan ti panagbinbinog kawyo kanila kay mo. Kanayon kayo matlatan nga agapa. Kasano? Kanayon met nga agunget. O di agunget akmet. Ay na, kaslasaan kayo nga agin innayat. Kaslaawan mo nga minin panagayat nila kay ko kanyak. Kanayon nakmet abugkawan. Di ipakitak met nga awan metin panagayat ko kankwana. Awan pa'y lang anak yo, ngam kasta kayon. Di da kam natultuladen ka ni Arnold, nga oray talon dagiti anak mi. Pulos asaan kami pa'y ang nagbinugkaw. Imbag ni Arnold tamanagayat nga asawa. Ni Densyo ngay, jay laagibaon kan agbugkaw ti amuna. Di nakammo alambingan. O, di sika ti panglambing kan kuana. Uray awan mo ta. Iso ti lalaki. Iso nga iso ti umuna amang lambing. Ay, agpada kayo an nga to ti pride na. May sama na bir, Giselle. Kasla na pudot man ng ti ulom, manong Densyo. Saan lakas la? Talaga na pudot. Iso nga ikan na kiti pagpalamiis. Nagapa kayo manan ka ni Manang Laura? Kita niya pa'y ngay. Ay, amukon. Tatunggal agapa kayo, dito istor ko ti turungam. Tao may kaagpalamiis. Talaga, gaputan na parier dito eh. Nang runa no kasken ka na pinta sa buya ti makitkitak. Sana kaskin ni Laura. Asaan lang aruden nga agsagsagaysay, di ba digdigos. Nalabos mo ti ibagbagam iti asawa, Manong Densyo. Pudno ti bagbagak. Ni, ayan nga itay bir ko. Ay, adtoy, Manong. Matangak man iti sibuyas, Giselle. Manong. May salaeng. Tay katamtaman ti kadakkel na. Adtoy, Manong. At matibayad na. Thank you. Naimas sakit di ti lutwam, Manong Arnold. Agluto ak man iti sopas tayo so ti request ni Maricar. Nagswerte mo ni Manang Maricar. Tada para luto na. Agsinsinlumlat kami ngagluto, ading. Saan mo takanayo na siya? Dayta ati mayat, Manong Arnold. Agtinulong kayo. Taagasawa kayo kat ngarod. Huwag mo ading. Nay, si kamot gayam na ita pari din siya. Nagbalbalami isak lang dito pare. Anya na inangag ko. Sikat aglut-luto. Huwag pare. No kasta, amom ti agluto. Amok ti mangan, di amok mo't nga raon, ti aglutaw. Kasta ka di pare. Sige pare ta mapanak pa eh. Mabisin itan ni Maricar kung nagiti anak mo eh. Awan pa imas mo ti lutom. Anya,
No kayat mo, di sikat ti agluto. Amo mat adyak amo ti agluto. No saan mo nga amo ti agluto? Saan ka nga rod nga agpili-pili iti sidaam? Ay, makapaawan ka na sa talaga. Awan pa'y makaya ayukan ka. Uray si kamat, awan mat makayayukan ka. Wow! Nagpipintas mo dagiti masetas mo, Laura. Agsabsabong dan. Kat nagpintas akita, hindi agduduma akulurda. Jakman amo, ngamday ta talaga ti pagasmak. Dagiti sabsabong. Apay, saan la ang maayayukan ka ti asawam? No makita na dagiti mulam asabong? Adaya pa kay aywan kanyak dayjay. Uy, nalabos mo't day ta, ha? Agpay sumag. Lumabas ak mampay, apo. Sige lang, Don Felipe. Lumabas kalat na. Nagpipintas at talaga dagiti mula masabong, Laura. Kas matlakan ka, ti kinapintas da. Ha? Ay, gayam. Ang mga no kayat nak nga umay ilablabaan tunggal Sabado, Laura. Tandaan ka. Ay katuan Don Felipe. Amok ngamin ang nagagat ka. Talaga ka di amapan mo ilabaan ni Don Felipe. Awan mo't siguro ti dakes na. Kasla sa bali mo ti panagkit-kita na ka. Intun ko narinamus na ka. Anya, iti dayja akinalakay na, ramusan nak. Kabailak mo't alabanan no pagaramidan nak iti madeng. Ala, agan-anad ka. Numapan ka iti balayda. Wen ka di, awan pagdanagam iti dayta. Kabailak ti bagi, mari ka. Apay anaalyan ti paboritok amado si ka Laura. Saan ko nga gagara? Jakmat amo nga agaligayam dayta kabarbaro at t-shirt mo aginatang mo. Ti ko namkit di, awan amom, ure aglaba. Di si ka nga rod ti aglaba iti badom. Tano agsasao ka, kasla na laing ka. Ay salbag ka nga asawa. Awan pa'y pakaayaywan kan ka. Uray si kamay, awan pa'y pakaayaywan kan ka, agpada talaang. May sama na beer mo dita, Giselle. Manong. May isa. Apay, nagapa kayo man ang ni misis mo? Win nga rod. Talaga dito ayan ko titarayam tunggal agapa kayo. Amok tumat lang akay kayat mo. Siyempre tamakalako manong densyo. Kan, adapay tip nga itad mo. Iso nga anusam, no dituyak istor mo agtambay, ha? Gumatang ka man iti agas para gurigor, Giselle. Manong Arnold. Ikan na kiti inam apiraso. Asino ti agsakit aya? Ni bakit ko nga ron? Ay. Oh, atoy manong. At yung matibayad ko. Agyaman na ka. Sige, mapanak pa yating. Sige manong. Mano ti bayadag? Napintas, Giselle, ah? I'm 600 pesos, manong. Aya, Ito ti bayad ko. Kaya na to'y matitip mo, ading Giselle na napintas. Ay, agyaman na klaunay, manong densyo. Eh, no saan ka lang nga kursunada? Saan ka ko mga ikan ititip mo? Anya? At to yung tiagas mo bakit? Agyaman na, lakay. At iti danom, pagtumar mo. Uwan, lakay. Among bakit? Naminduan ang nakitak ni pari din siya iti istor ni Giselle. Kursunada nan sa ni Giselle. Pagkuna amat. Sumati ko na na. Itay nabanak gimatang. Saan ko ngayon tuloy ti madayo? Ta pinaliw ko. Saan naksiguro napansin ni pare din siya ta nabartekan. Nangag ko ito nagbayad kan inikan na pa ititip ni Giselle. Sana imbaga, ano saan na kano ako sonada? Saan na kano nga ikan ititip? Anya? Ay, aguray ka man. Taipulong ko kan ni Laura. Wan bakit? Nasaysayat na ibagam. Ta mga numaylaw ani pare din siya iti dayja a Giselle.
Imbag man ta nakaumay ka manahen, Laura. Wen ta isupay mo't tangdan ko, Don Felipe. No kayat mo, panawa mong ti asawam, tadatan ti agasawa. Total, kanayon kayo matlaeng nga agapa. Kasano nga amuyo, Don Felipe? Kanayon na kalumabas ije palayo. Kat kanayon ko amangag ti panagapayo. Jakman amo iti asawak, Don Felipe. Takas la sa anak maten nga ayatan. No kayat mo, datan ti agasawa. Total, kasya'y matlaeng ti panagsasaw ti asawam ken ka. Saan mat amabalin, Don Felipe? Tanagkasar kami kinidensyo. Isu ti asawak. No dumteng to ti panawen nga agsina kayo. Addaak lang ditoy nga agururay ken ka, Laura. Ngamin, naliday ti biyag ti agmaymaysa. Umay kayo latan ilablabaan, Don Felipe. Agpatinggalaang dita. Amom ka di ti aramiden ti asawam, Laura. Anya ti aramidan na. Naminduan ang nakita nila kay kung agin inom iti store ni Giselle. Inikan na kanupay iti tip ni Giselle. Kan imbaga na pa'y akursonada na daytoy. Ti awanan bain alalaki. Dandanin tupay dinak maikan iti kwarta. Iso nga indanon ko kan kadaytoy, tapno mabantayam ti asawam. Amangan nga min no maisagmak iti dayja a Giselle. Aguray ka man taurayak asumangpat. Tagsarita kami iti nalapat. Agsarita kayo anasayaat. Saan kayo nga agap-apa? Nasaya at matadakan na laing alalaki. Abay mananaya. Naamwak akanayon ka amapan iti istor ni Giselle. Kat ik-ikampay gayam iti tip, gapot a kurso na adam. Kahit, anya ita. Imbag pa ni Giselle, tanapinta sa buyain. Sana kasken ka, ngawan pa'y pakayaywan may. Ha, kasta gayam ah. Alang arod, mapankan iti dayjay a Giselle. Tasya, mapanak matan kin ni Don Felipe. Imbag dayjay taado ti kwartana, kan nakuna na pa'y kanyak, anapintasak. Saan akasken ka, akanayon nak uyu-uyawan. Anya ti kunam. Ulitin man timbagam. Kinunak, mapanakon iti balay ni Don Felipe. Saan na bale? Taimbaga namat asi uuray kanya. Urayan na ti panagsina ta, kat da kaming ti agasawa. Awan na Oops! tibain. Sige, padasam adiswan nak taidarom ka. Tapno addarason nga agsinatan salbag ka. Di naktupay maikan iti kwartak. Ngam kondi itad ka iti tepkin ni Giselle. Ibagaman kanyak tipod no. Anda ka din napasamak ka na kayo iti day alakay. Ang mga nabayagan alipliputan nak. Ay kat nasaya at ano lipliputan ka. Tapno addarason nga agsinata. Kat mapankan iti dayjay a Giselle mo. Sana mabalin nga agsinata. Manipod ita. Saan ka na mapan iti balay day alakay, Felipe? Isupay matitangdan ko amapan makilablaba gaputa sa anak mo't nga ikan iti kwarta. Manipod ita. Itad ko na amin kan ka asweldo. Ta saan ka na mapan iti balay day alakay? Katsi ka, mapan ka pa'y aginom iti ayanday a Giselle. Kasano mapanak? Kat kinunakmat nga itad ko amin kan asweldo. Nasaya at numatungpal mo day tanga imbagam. Tungpalag. Kat di mon padpadasan ti mapan iti balay day alakay. Ta saan mo nga amo? No kasanwa ka makapungtot. Kadagiti agasawa, liklikan dagiti banag apagimunan ti tunggal maysa. Agturay kumati respeto kan pamatag tapno agtultuloy tiragsak iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Verge Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo,
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.